You option for will be a couple platform. So then they can message say we may subscribe button, no notification bell. So the next time you drop video be on submit me akabi. Now I am come on there. And I'm come on me ho ade bia mani age. Me sure say na so wo hu woni beji. Esan say ade ama pra kan wasema ene. Yesa ade aba yese yenkyire culture. Amamre ni amane yensan fa me school biom. Asante amamre ni asante culture ni yensan fa me biom. Yensan fa me bia san say de economy se me hu ade bo YouTube am mani age. YouTube for mkola mu program ne mani age papa. Esan say wo hwe se de akora isi ka asante ekyekye asante abakosem ni ade we ama unsa ampa yensan fa amamre ni amane yensan fa mention kola na yensan fa me school na de dodo asante abakosem de papa mesrem penifo se mun san fa mra then say ode mesre ode mi hwe we mra YouTube for program mu ye mu hwe mra credit go to YouTube mu hwe mra and she won Suta kokofuni ni akeka ho ena monhyeso eni ya ehuna ni akwa ntwade tata wonti sa me ya adwense obeka wo ho abom ni de ntwache sa inti okase asante umenka ehummom asante mumenka ehummom osanti ne benya asante fo ya kanfo organ membo asante chi come say kasabebuo kasakwane kasadani na awrani asante fo ya bibifo organ membo ho efeye tuntumu soyo kokwa semro no rola mi so ani po asante ni baby to say na every fato kuduma otoso miensa adanse don pass him aswa me catch your pense enam na ho offenti wonti twenu mprenu asante hena na body ni otufo ni asante mewa imprempre opemso onu blublu osetutu opumpuni titiri kwa ni ho ma to draw connect asante abenya ne so otisika kofi so sedani asante man sunsu kotoko ni asante me ahyanso de obliko fa na chi na komfie de gede ma seja free osoro baye yani aboya samrane se krobia asante kotoko hukum apemmeba metema ni yen asante fuodi nadie asante forms ekwo onwatwe wanum ni aduana ekwo na asachi bretu agona asenia ni asona mi papa mase wampa fu brackets mi aduana de hye kronkronkron ni oyekwo ba Shedapon adom asante oba ade didie biabi kwaya bedie sika koko besene ni ekeka ho asante fodo na ye twiafo asante asaji hini wo adwade ni inuma ahoduo mu asante fo wonia ne dadede hwehwe amahoduo pi ebini fufuo ne ebunabunu kwaya prekasa jim ampesie eto ogo akapiti ni ekeka ho eba amamre ni ania asante ni piesi asante amamre fe so weni asante ahemfo so se watutu wa mentuma age won chaw etu tata ni wana hema waye dancing cry efa won ba sanche se okọ afahye bi te se ade kasie bona papa na ntwiase ni se wo betuche amawon sie asante enye anu nko ani asante mantemu asante ko achichichi tragana mpo asante fo odoni ahuhu yesunsu asante diobia enye nwanwa se ye wo anglaga mo shizongo fanti new town ni yakeka hu wo kumase asante fo onsrashe bia hopi ebini kumase culture center nyankumesu waterfalls lake bosom train patakrobo sam shine ni yakeka hu me kan fu first na mo ho second no nia odi first enyo bia se omo mo gina ho na baako hit nia odi first and ne enyo bia say ya this year nia wato ne kro mama ya pa ya this year amasawa
wohwe se dia akora ne si bom na ne sam na ne chechirem na ne mu chira sante kasa chira sante abebuo chira sante mu chira sante ase emame hu say yes ye chira amamre ne amane na Ghana ebeko nanim ibisa wo kola ne dia no amosua recently me hu say abochefo ni bi yi ade sanso mo bomodin so mbe chechire ho mane amane ne amamre enche bia so me de program afa ya tundi asante abakosem yes me beba channel iso asante abakosem nya de bia na news nya de sometimes ibeti abakosem na ye nuanu nkuma so asua bi mo share na obi anya we bi mesrepa because you say yamamre ni amane ne sa best school bi sa pepepe na eti o ade ne me feye papa me ni agye papa asida kese nkoma UTV credit goes to UTV my ade se mo de sa ade we e buy na mkasa me to aso a sometimes you say we chin sensem no ya na no odin pa asanse ohwe yiwura jonkuma free mu na yes sofo na jogezi be share nkom say ono okan ode nkom ne beto ho o posti sa video ni so okan sa asem no beto ho na okan sa asem no ense mebre boba che say prophecy ni nya no kre also honorable jonkuma na ira be kasa say we family friend into onim de na akoso ni nyina nti na je say enye prophecy o de yentie na jegezi prophecy no yentie mra yeba yebeto aso na me ka wo say comment section e odia yentie mra I saw a deputy minister of finance. Deputy minister of finance. If he can take care of himself, I see him at the highest heights of government. But they want to attack him. Deputy minister of finance. If he can take care of himself, in the next years, God will help him. And I saw him at the seat of government. But they have said that they want to crash him. Deputy minister of finance. Deputy minister of finance. Then in otiaba wo hwe se de prophecy ne koya nka wo hwe anka e accurate wo accurate pa but ni ira be kasa ni so be kasa enya no kre na no ni papa no ne tie ni sa nsem no me na nsem bi se na me mpese me kom bebre but ha adwen wo ni mo bi na se ko ba ne se ya obam kura timbo Again, I don't know this country no. Any pen who say omoka asembia obia and hold you more responsible. Into obia per se onya ni fame and say public notice. Now ope obia owa bonti na wodi ne ho abata no akeka nsem. Niger Gazi, let me go straight. Niger Gazi was like a brother. Only lawyer John Kuma personally one-on-one. Yatne fie editida. That is how far. O free akwanti mubaya or best start as of way back or start on one ministry. Church, Disciples of Christ ministry. Obao, mia menini program. Let the prophet speak. Intiminim no one-on-one. Ya where even somewhere November that John Kuma is seriously sick. Me a woman of God. Enti aso for die asem to me a omuna me run first. Me ni fathers Ghana ha father or woman mu a ebia no ankasa John Kuma ne ko te se sofo. Oye sofo ankasa o preach. Onimu no na nipa no ofa. Or special place for pastors. The men of God you knew agro, including Tamano or Jason Niger Gazi, Yamini Papa. Onokrano Kamoa, Omo, ni pay rules, Niger Gazi. Into when assembling in Asa Papani Yare, our ya way, and Sana when him assembly from August, November, and at 31st, Okojina and Water Suchas and Kuntumpono. And with this and Trono, just say.
And the way crowd she said the opiki asem say you see a Ghana deputy minister. Meanwhile, you know this man, you know his name, you know his house, you know his wife, 1-on-1. So why do you have to lie? And then what be you know say what shenkoma manabim and true we are do benya day unhunu embezia na wo yare a woni me enya that enim so o ne ho fa no na Nigeria no de me ya ne say otimi hunu say obi yare ohunu ma pe no on say hu nkofo yede na o pe wo mo na ne de nyame ntwa nkyere no ame no so no wati na ba na chese o kire mu a Nigeria family friend nti nye say bia o obi a afei na ye be ka kire ne say e bia na so ohun na wo be ka o family friend a ono ampo na bo na mane say ni kunu ni yare pan na sometimes ya so no bi di nkomo kokom na pie ni so na eba asa no sofu kum chacha ne bufu pa wantena se ba ya no gina so ene wa blast na jegezi papa yanku ni nkuti ma ye ba e beto so Mini na jegezi ayen. Sadi ya na mampe kura, sadi ya na mampe. Sas adi we na waye. Ana Kennedy Afrepo ku bi sa me na me kire se na jegezi enim mayame no enim ni kun no onim jonkuma enim ne yele more than 7 to 8 years na first kura no na jegezi ko etai ko sra mame no koya asole ma no ema mame no so ko ne ho on 90 afadamfo be 7 to 8 years ama bosumi bi akora jonkuma efri ni pem ama na jegezi o maniska saje nefa boa o ministry because o menso meyele eye sofo ba ana sofo maame eti no wonim ne pa eti papa ne yale a papa ne yale a wo yale nyina efri be September October November eba ne nyina no because of say na jegezi maka ne say wakoya danfo obusua menkansa wakoya danfo obusua nti no na wonim abusua ni mu nsam ene church ni mu nsam bebre pa ana maami ene wudi nkomo say mi wura sabe ne ho mfa no woyale ya kan ne mpaibu da obi ni wodi nkomo November sam mi wura ho mfa no da mi wura wonim sade ya wote enti kan ne mpaibu that say December 31st that ko gina wo puppet and the year prophecy said deputy finance minister ebewua that we no mesofukum chacha meka se enyen komhye eye totally bad that dash when no yan friend komhye if say my ameno any wedding komo November say wo ye me nua ya madam fu ye me bibia na mekun our critical condition our problem bim eti support on empire na kan empire sade we ye mfa nkoye enkomhye emfa nkopel edin na papa ni wu ya na odim record video na betom se wona wo se nkom twa mame kire wade ye ewi ase e bae no edin nyame na ema nyame na madin o nyame ena madin one say ya won sem bebre won e ba ya no obi se sofukum chacha ena we PR romance sofo no odifani asofo no odifani sade we de min difani sade we se no min difani e totally bad datas eno akwa kutia ba na so hwa nsem bebre akoso nsem bebre akoso wa chese awleho pa yo message comment section ni odia and then dey kan ya me number so na go screen with me I voice note dia mama and then dey kan message so be me subscribe button no me notification bell na wa share am obi so anya bi me da so wo hwe me makraw